Kelobalangi Mozizio Itafefu. Who
Dadao zato. Shalom. Fehede famerege. Hari doa sedunia mahadees. Cito ole mufalua ia erodevi bangobulua niha keriso. Baba malua ya ia modane-dane baba ngandre Yesu kenama beraba omasinia nasi gulidano. Baba zima ke andre tafalua ia si fausoi niha keriso bazi sagera ulidana baba ngandre kelobalangi. Baba malua hari doa sedunia mafangande ni endongage bazi sagera ulidana bandrevi $2,000 soi ni ohe baba ngandre ia daei soi Palestina. Basito balituho ya ia uandre enae fauma mi bologe dedemi baba omasi. Efeso faza efa ngawasi sara irgitelu. Ohita dede moroi baduhe ande ya ia niwa ewaulo bambanua niha keriso bambanua nefeso enae lemamale la akhasi wahasara dede fa sehi dede fa ebolo dede ba fangomasi awe menote kauni ira baba nere lala sinangia lala nikoni andre banogoi teo asambua ira ba keriso basi manegei ita manema ande banua niha keriso te kauni bate faha ita gei baba nere lala sinomu gauni ya ia ita Yesu keriso baboi te bula ita baba hasambua dede andre enae faluha ita wa ohahau dede tuho ande te tofai gisibai ia soi Palestina bazalua hera me manetena sibai dedera watola te efau ira bangawale wa makau bafaluha ira wangefae ma kemerdekaan bafaatule atau keadilan. Faudusa salua bagotalua soi Palestina basoi Gizraeli ia asoge wangabudede sabele-bele hera meno atau zimate bere fasuweta ande awe wale nahiara babe mere meno oito bali adudula balofo. Maguna gei maumbakau ke dafefu wasoga ngobuloa realawe niha keriso ba Palestina atau kelompok oikumenis wanita Kristen Palestina.
Ban refi 2000 dola ufa andre te kauni ira bawa ama ane agende HDS faudu bazalua khera ia daa. Ba angede ni faluara la tutuna kheda hadia zalua bandra alawe ni hakeriso ba Palestina ya ia bani rasoin da alawe sidatelu sotoi Halima Aziz Eleonor Balina salua khera tobali fangarededem banua ni hakeriso bawa mati ba khezo aya bawa nage ngawale wa makau sifaluha ita bato bali famarodede nra alawe bazi sagere ulidane ena ele aiwa ita bawa malua satule bawa ngomasi awe andre bawa malua fangande ni onrongage mahades bazi malke andre ni dunia ngasin nra alawe ta osambua ede da bawangande kelowalangi ya ia bawangande salahi ndra talifu seda si sobat timur tengah soi gizara eli Palestina ena etola atula ira kenawera mangande ita salahi zamater basoi Palestina basoi gizara eli ena ibe ekera wa atua-tua lowalangi balasendra lala bawa ngatula ya ira moroi bawa udusara andre ya faluka ira wa ohahau dede atula zamesa ira kenawera baboi saai alua wangehedrege awe wa makau nifa ana bazi maeke andre bawa malua HDS ya ia dae lembe safusi tela zaitun fanika zaitun dima adulo limo bunga kaktus babunga melati daa bano simbol ni ogunaen tra alawe ba Palestina si tobali tanda wa arodede bawa mati awe bawa malua satule si mana zitola ufai hage kheda bazima ke andre batafau gede da fefu bawa malua fasumangeta khlobalangi ufuli uwai tafefu ya ahovu Yami banua ni hakeriso ni omasi zo aya yaita Yesu keriso. Mahe migu famalua fasumangeta fangande ni endol ngage. Hari doa sedunia. Ma owai ami ya ahobu. Ya fau kemi lo balangi. Data honoge dededa bangondasi Yehova. Data erenusi tededa mamakau sino itaga so aya ya ita Yesu keriso manuna ita mori bambuku zinuna numero 1 ayatisara badua Yesu bondege zalawa Yesu bondege zalawa Amor
gededa babaria besa baba bahasambua kelowalangi muzizio zato. No obulo ita badae baba malua fasumangeta kelowalangi mamalua fanganda ni endongage bazisa gere uridana badai lowalangi ama badai nono ni Yesu Keriso babadai geheha ni amoni fangorifida habadai Yehova sinomombai banua siawa abodana tasuno lowalangi si fauheda baba malua fasumangeta si faufa omasi ba fahasambua Yehova sino mango sambua ya ita sebua moroi badane bee baguli dane andre tolonda aga fasugi badadema ba mati satula fangidengide fa ebolo dede ba fa omasi mabaduhu no masalanda aga baba nema ni habe hewa aile ni hukuma ya ira mau dede fangidengide ba fa ebolo dede bagina te faluka nda aga noro dede babunga bate bagotalua ni hasato ba mendua mane bagosali berapa buah dede bapa omasi tola katauge ba atolasi dede baba mati ta ila waya ika tanah kelowalangi. Haleluya. 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 Mangando ita he Yehola walwalangi amasa ketede base buah faomasi sino umbu hobu ba fauri itere tede ma makauzo aya ya aga Yesu Keriso no lulu no omasi badanga zo kehore te o aya te fakau te forefa ba mate bure horema fahaunda aga faboto badedema ngabale hore sino mafalua abele anda aga bulawa fabele nasi ina mo hono anda aga baba malua so masinama bakezu aya ya aga Yesu Keriso bageheha ni amoni yadu mudadao zato Manuna ita moroi bambuku zinuna numero telungotu adulafitu ayatisara badua humedeheda zo aya. Humedeheda zo aya ikoro Fombaso taro malilo walangi tehale moroi bagamabula li si fefena sinuna faza dolatelu ngawua si sara irugi zi imane badae Yehova gubalogu le ambo ndao hadia ia ibe molombase ndao bandu usauri bai ndao bazinga nidana sahono hono ndao Iu kafui dedegu
Ifa terenda o balala satula beredeinia ande. Baheu terem babadana ande sigena lume ba amate ande. Bale ata udo zile sehi avegu sanda uge si o ande babe ebe ande heu da e bondara de degu. E fa oli gegu fenagu fa metahe zi fa udu hegu. E bayo ini fanika hegegu. E fo esi hegu mako e fenui. Ha sambale si sehi ba fai bua de zolo e ya o. Sa gete ya o. Basile te bule banomo Yehova nda odo. Sa gete faara irugi da e. Manuna itamoroi bambuku zinuna numero 3 ayat 2. Masuno e Yehova. Nda alawe mahe baba sumangeta kelualangi tarongo duria datelu nda alawe ni hakeriso ba Palestina sito bali duma baba abelera baba malua fa omasi turiara ande noto bali haga banda alawe ni hakeriso ba Palestina telu nga ete no amai dola geu falo so salahini telunga ete simane tela falo daha falo babulu falo. Nga ete zatua sino atua simane tela falo sino mangi ilan refi wasuweta bafa makao. Ya ia ni hakeriso Palestina esi gosali Ortodoks Yunani badane ni omasi ya ia esi wangombata moroi ba Yerusalema atua ba abelesibai bamberetan refi feleziwa tuania sa masindro osali Ortodoks bere George watola tetehega bani hakeriso sitorei bayron banua sebuah wa monahia bawa mangalua fasumangeta osali dae le sadudu irugi defi 1000 asiwa ngotu afavlawalu bagi nete fitu ngotu 50.000 niha Palestina la faso la fofana ira muzaiwe misa batobali le nahiara. Ya oba talifusegu ebua satuagu no I fasugi badede bazi fasinga omo sifao fangande sauhagele bagi nete wombaloi ngaluo sebua ande bahiza satuama no mate le niruginia ni dena-denania asese iwal satuagu sifao fangande sauhagele bani Yehuda sifasinga omo hera ifaha endao hewi sabanoloniha bee babau masi baba ngauri fage fauri ni hakeriso Palestina sitorei ba Yerusalema no ufili faunda odo baba gangobuloa niha bambanua basi manegei bagangobuloa zato no ifaha endao tu satu agu no ibe eduma-duma siseki kegu bagotalua niha bee bazi fasui ya ita hena sonoro dede bamendua mana na abele bamakau me felizara fakin daon banu berege bohalewe bazi sambua gangobuloa guru li Arab iwa kegu baba ngohalewe gege halewenia
vanolo niha si tefakau. Noi hauge si fau masi vanolo ya o ena aboto badedegu va abele sehi si bai va auri vanolo niha bee. Meno ai fadae ba ufalua halewe babanolo niha ba wotomosi nomo awe halewe fangomasi sosial halewe dae le famaigi bawa le famaihuni agama mado soy ira alawe ira matua fagele mutolo ira molo somasi lowalangi moharenda o babanoloni ngau tunda alawe ba Yerusalema Gaza, ba Palestina, ba wanoloni soroyomora, ba wangalui soguna hera. Oya halawani bokai bani habe, itugu oya batedo wa oya misa banahia be. Tobali hare bani hasato. Yotarai baba ide gu aboto badedegu wa fa auri sile aro ba fa atule le sa aro. Hewa ai si mana fadu dedegu na fao ita ba abele wa malua fao masi. Da ufatuna khamis sotei lina. Me felezara mei 2022 inalavelina sotei siren wartawan si tehenge banurei gesiduhu labunu ia bajenin. Menomate siren Palestina tayahera zanuriai ge satule. Siren no duma-duma kelina baduma-duma badraono alawe sato ba Palestina. Fanganda fange fahore. Yami ira talifusa natawala horeda batalimo ita basidu le badededa na utambaka horeda bale fare iya bano satule iya faye fa kheda hore ande ihauge ita abe bai heta fe fuzile atule ande damoi ita funalo walangi si fa fangi dengine Baba ngombaka horeda muzizio zato. Manganda ita, he ama lo walanyima sebua fa omasi, masuno ba mangare filinda uga Yehova, moiga ma onda asinda uga banahia ni amoni ya aga sinora iyo, mafadua, matenga sinangia da aga tangefunamo, Menofahana hore sino mafalua hi babe hedema ira dedema aba bango masio ya uga soroi dedo asese oli funda aga banganda sawagele bahobu mo sino matema bano arere nda aga bagi seise dede bagulidano ande siteki konda aga bahorema ande hafa kedede nama ni andema bologe dede khema Babi ai fa ke mahorema mangande badudu zamusana fena lo walangi si de ma ama babi ai fa ma hore ma ande ma afefu ya du manunai tamoroi bambu kuzinuna numero telungotu asfelezara ayatisara usuno bondege zalawa
ia bange fahore. He ama lo walangi sila farei basatula. Berba masiu bate fa horema. No sasa inda aga. Moroi banga bale hore. Bano tolon da aga babanere haga sinduhu ande. Ena ebi kema de satua-tua babangi ila lo walangi sinduhu ande. Baina site dong da aga baba mati. Baba wasi. No masih onda aga. Bano roma olah kemi mo anda ya uga lo walangi. Sola kemi. Basa bele. Site bai musua. La kemi ke lo walangi siawa. Muda dao zato. Fombaso taromalilo walangi moroi bagamabula li si bohou. Fama eleo feledrua ngawa si Sara irugizi ene imane badae. Baoroma danda sebua bazorugo iralave sonukaluo babawa baragahenia. Bahagania banot fele dua refi balahagania. Bamano manabina bamangarengare ia baba feke hulu baba feke wadono. Baoroma danda be bazorugo hiza naga sebua soalito fitu hege bafulurozi dandu babahagania bafitunaya. Ba Ionia, ba Ibozini, zira ia defi, zisara defi, bambanua siawa, itibo tau badano. Ba Io fananda alabe no mege sadono, naga ande, babe manga ono ande natumbu. Ba madono ia ono matua, sokubaloi dania fefu soi si osi oli, bate ohe kelo walangi nononia ande, fena dadaumania. Bamoloi nda alabe ande, isawa dana si mate, bazisona hakenia ni asibai lo walangi. Ena labe genia badao, hene adua ngautu a ene ngafulu bongi. Ya hobu zamonodongo taro maloi lo walangi, basame badede. Ya ia dae tabe ke daginete, babolohe fasembata ke lo walangi. Tau samuzai gawamee, he fasembata si fefena, si mendua, basi manege si medelu. Ave fasembata nyobulai fena, sana dosa bahari doa sedunia. Bambanuania keroso si fau ibadah moroi banomo, batola la faema fasembata basken barcode si soba monitor, bamazui la transfer ba rekening BNI BNKP jemaah Jakarta, basi ofena ua. Data fodondongo lilo walangi me imane. Same sumange fangande sawagele da eza mola khemi ya o. Babazila sinegu bambua buania u oroma bangorifi ande khelo walangi. Gasa-gasa ba me sumange fasembata khelo walangi. Manuna ita morai bambuku zinuna numero 215 fitu ayat Sara irugi 5 dama ohe ke uzumangi. Ma
Data fasau wasembata ande fenal walangi, muzizio itafefu. Manuna itamoro ibambuku zinuna numero 2 tua nanga flasara, ayatisara 2 telu baene, ya zumange. Heso ayah lo balangi ama khema si soba sorugo ma anda sawagele wa ibu aba oma simu anda khema ama sila mama le bale bongi bama mendo amane baremi kuzilale so ayah no otolo ba no ofahu anda aga no be khema hobu bano so bamboto he bangambate ma pamendo mane bahale oma iza bazima ande ama Noma ovuloi hovu ni sundama ando Tua Yesu matou batangau ia uga tema ia soaya si fau fa ibu ade demo ena lo walangi sumangi ni be ema ande si fau tu bazoma sinda uga manganda da aga ama he bambanuama sino mame bahe sile ama manganda da aga gemato badangau ya uga ge tolo ba ya uga fahu ya uga ne lo balangi hovu ena so aya site do wa oma sima ande khema he bangawa le halo ma se eroma basi mana manganda da aga ge ama da enonima so oguna pasembata ande he ama manganda da aga ina mu oguna ia basi faudu bazo masinda uga ina site do hovu lo balangi sito bali fange bua embanuau dan ya lo balangi basi te do ba mati makhu sawagele tua Yesu wangande wasembata ma ande matau badangau ya aduh. Muda da ozato.
Ia dae data fasau zinuna fasembata ni olohesi Komisi Perempuan.
Data faana da baba momondongo taromali lo walangi. Manuna ita moroi bambuku zinuna numero 8 a fabula fitu ayatisara badua. He Yesu farongoge hema. Tahono gede da fefu. Ia iroroga dedemi awa gera era dedemi fao hau dede anda kelopalangi. Sabala moroi bagera era ni hafefu bah Yesu Keriso. Masunon rauga soaya bama ondasi rauga basi mangko andre. Baba malua kau fasumangeta. Nidaniaan rangasi Komisi Perempuan Bacema Jakarta basi mangko andre. Baba malua ibadah fanganda ni endongaga ma hari doa sedunia. Basi fauga dania baba malua perayaan hari ulang tahun perempuan se-BNKP basi manegai ia aga ngasih alawe Bacema Jakarta andre balame ramana te faudugi basi mangko andre hari Kartini. Ada bapa nunoma ya uga ma andre bekhe ma va hono dede ba fatenge ge hauni amoni same khema tede satua-tua ena lima andre ni rongoma batola matanege badadema baleme ramane tola ma falua ia bava aurima fefu ngabala hadesa naisi fauri fabele so gemi-gemi mamati raga bade Yesu Keriso ia te fofana da fefu. Yain raga soaya mahono ka dema baba mododongo lima andre ba faema khema moroi baba omasiu. Bada Yesu no manganda da aga ia duhu. Irama ina batalifusen ni omasiu bada isoaya ta Yesu Keriso. Basi mangko andre taroma lilo balangi ni baso bani angerenusida. Ya te hala moroi basura Yohane fazafulu ngabua si felesara irugi si felewalu sakalita Yohane fazafulu ngabua si felesara irugi si felewalu data fauga dededa baba mundodongo ia odo kubalo si sehi ada kubalo si sehi ibelega no sonia fenam biri-biri. Moloi genoni si tenga kubalo, si tenga sohem biri-biri, na ila na sugatua moroisa, ireim biri-biri, ba irau sugatua ba ifazavili. Meenoni ia, ba mele badadia biri-biri. Ia auto kubalo si seki andre
bano aboto badadegu dana khegu, bano aboto badada dana khegu ndra odo. Si mane fa aboto badada na magu ndra o, ba si mane fa aboto badadegu na magu. Ba ubelego no sogu fena biri-biri. Basoka gunam biri-biri si tenga moroi bakanraan re, baleto lale uhala ira, bala fododongo li gudania, bato bali hasa bua ni kubaloi, bahasa mesa gubalo. Andra yo masih endrau amagu, me ube enosogu, baba nema ya iya, wangu mangabuli. Lesang ayah ya kegu, ube esai ia nilau dedegu. Tola ube ia batola ufuli uhale. Oroisa andre no utema henamago. Simana bobaso taromai lopalangi ba wawai tafefu badai soaya Yahobu. Shalom. Irama ina ba talifusa fefu fatal leu tohuga baba maema khada taromai lopalangi ba siofena ma perkenal ke raga baba dogo-dogo sibai. Fosumangi rama ina ya agare ngasi ralawe moroi ba soi Palestina. Ira unida si so bagotalua andra ama ina ba noro mamu adu-adu ba nogo baga-baga sibai. Ba ohita dada bazi makhadre ba tohari ira kheda si faudra aga ena emilului miangan resalahima. Hadaya bersalua bagi neto andre baba subeta menofa udus sibai soi Palestina basoi Gisraeli. Ba latutuna kheda mege so zinomo baso mege bahwasanya tefakau sibai ira. Lenahia bave mer ba alua ge lofo. Batenga habera da termasuk gai balala pamati alua boloi. Irama ina batalifusa si managi basi moko andre baba malua ibadah HDS tefaudu ki basi moko andre ya da ulang tahun Komisi Perempuan se-BNKP. Faarano tefasino sai Komisi Perempuan andre na batingkat sinodal 05 fai. Na bakheda ba Jakarta, yaitu Jemaat Jakarta, berdirinya Komisi Perempuan no 15 fai. Basi mana lagi basi mako andre hari Kartini. Ero tanggal 12 Sara bahwa si Eva ba no laraya ke da te faluan ni fotai hari Kartini. Ada me ulang tahun basi mako andre ngasih alabe bahwa andre kheda data ucapkan selamat ulang tahun khera. Badata te malidanya na umane selamat ulang tahun Komisi Perempuan. Dawe dong dau faema kheda uberege selamat ulang tahun Komisi Perempuan. Ya tobali ami iralawe si sofatu atua, iralawe si sehi amuata, ba iralawe sangata ufi lowalangi. Amin. Irama ira batalifusa taromali lowalangi basi mako andre kheda si tobali tuhonia ya da Yesus gembala yang baik. Yesus gubalo si sehi. Bana tuho bawa malua fasumangeta ibadah HDS ya da u andre ena fama mi bologa dedemi bava omasi. Irama ida batalifusa nano irai tauri gurif. Biasanya da nabadanoni haso ita atau mungkin nabada aso ita pun sosi tola tauri gurif. Ya. Maka fanguria ia memang tengah sawa auhamana. Nasanguri manu ita irama ina ba tengah hakadraniani faane dan ifazahida. Termasuk ge hevisa babang asoge soguna khera. Ya. Oya ta eli hada iya. Na babanua
sanguri urifu itaria bolela azil zisohi pokoknya boy manga gurif ya boda na bapanua si maneda abele maha beli ga gurife moroi ba soguna ni aniha kadang alua si maneda maka babang alui soguna memang banting tulang zanguri urife hada ko hita dede ena urifenya andre sehi seha kaba batatu kidanya namu amaba ya ba abeve gay dope mo kefe gay ira ba amuata ni uri andre urife andre so gay solo ba so gay sila molo olo namu uri mana manu irama ina kadang su memang manu andre apalagi na manusai te iyo tarai hegenya ibrugi gahenia ai te mana kadang amu ima ifu manuda mo aba mana nama ngadulo iya ba mo aba mana bana soso manusi maneta ba itara mu selesai ke ya secara kekeluargaan mutaba iya ya jadi si maneta alu ma ifu teser ma afa ke babanguria iya. Tapi sanguri urefe memang menarik. Walaupun lei ajari fauho ya secara langsung, tapi hada ya manani wania sogai lao. Bahkan na ikau ni hena no mu awa misa asala soso kau nia ira sohe ya iya hena no areu ikau ni manga batu hare ira morisa la rongo linia. Bahkan hena no fangai ngai ragu rife be manu be maka tolala ila hezo so sohe ya ira bala ila gai sohe hezo soma manura. Jadi sangat menarik Bapak Ibu. Si mana gai zoku baloi ma sanguri urife sohe nya ma ebolo dede. Hena sozi o badangannya magela badangannya na sanguri babi na ohe babinya bayro balai besi manu ya hau ke na hole ma ifu ba ifater ma ifu tapi tenga besi mana dengan sembarangan oh hita dede ifater balala sisehi ena aliola rugi nahiara dayo kuna Yesu irama ina ibeba boto badada badaniha Yehuda bagina tada termasuk na Farisai hana me bagina tada agay so gubalo si sehi basogi gubalo sila sehi maka pada ene Yesu ifate fasamesa baba me ifa boto badadera he visa ni fotai gubalo si sehi baik visa gani fotai gubalo sila sehi kubalo si sehi andre izara-zara ke da papangumbakan atabasu otarai bayati sara irugi bayati felewalu andre irama ina iwa pada ene keda wakubalo si sehi andre ibele ke nosonia fena biri-biri naso nasugatua ya ibele ke nosonia ia memberikan nyawanya ia gefena tengah ia gefuri bersaudara iya ada naku balo si sekian re batatu pada ene naso nasugatua naso hadaya gutu du usedena mama ala sedena i amena embiri-biri adre maka alio iya itabai banatola ge i alui lala baba ma ala irege leteki ko biri-biri nia ai fada natabaso por basura zinuna faza dolatelu di baso megeno salah igoroisa iwa pada kubalo sisaki andra ibe ege iohe badru sataba babasingani dana ba ifater balala satu dia menuntun ke jalan yang benar bano iwa pada gada dan tongkatmu yang menghibur aku. Hadaya gohita de pada nakubalo si sehi. Setiap gembala selalu ada di tangan tongkat.
Maka tongkat atau si odae bukan hanya masalah menuntun idenia, tetapi memang baso ada giluannya dia juga mengarahkan. Dalam arti ketika dia akan mengarahkan domba-dombanya, maka pukulan-pukulan itu juga pukulan kasih sayang diperlukan, dibutuhkan. Bukan dalam arti menghajar secara membabi buta. Tetapi mau ku nama ifu ibezi enak mulu, enak bayi elugu bayi later lalara samusa. Maka dagu balo sisahi ifatara iohe balala satul. Bana tabaso moragi bazura Hezekiel fazatelunga fala efa ayati fele ene kubalo sisahi mane. Si suna bai alui basino musebe bai hala mangawuli sesoko bai lau dalu basofeke i abee bai rorog. Dagu balo si sahi tengah si sobakabaganra ni rorogenia. Tetapi gai si suna soloi bahkan natabaso megeno bayati feleone wasogi kagu biri-biri be i alu ita i ohe. Fefu biri-biri selugu adre. Ya. I ohe mangabuli bahkan sofaka i dalu-daluni ya i abe ba i roroge. Ena emoi suhi. Jadi inilah tugas dari seorang gembala. Natabaso mori bazura Luka ira ama ina ya iwa pada ene nano isandra biri-biri sino elungu andre bai angalisiku. Omu sodadanya dia bersuka cita dan dia meletakkan di bahunya dan dia mengangkatnya. Begitu senangnya seorang gembala ketika dia menemukan dombanya yang hilang. Si mana aku balas si sahi na biri-biri dia nani fateranya ande no isa dan no mai mangabuli ya bayua pada ene omu sosibai deden dia. Da salua basoke biri-biri si duhuma soku baloi si sohi. Hada iya gai gubalo sila sohi ande. Iwa pada kubalo sila sohi ande ma enoni atau gembala upahan ni wa Yesu pada nasona sugatua tengah ibele genosonia. Tapi justru ada salua ibiar ke ilau moloi. Ya. Iyo pada moloi ya nasona sugatua irei bale ibele ke nosonia. Iregada ya salua dan apa biri-biri ada na otu mena to lamana mangabuli atefa siwawulu. Sosino i aasu gatua. Ba sosi lemangi la mangabuli banahiannya beren oi muawa misa. La bertanggung jawab ia lebel pada dania. Hana beremeo pada dia adalah seorang gembala upahan ni gazi. Dan asesi alu ada ebere ta ira ama ina ni hasohe bereting hafasage biri-biri ra oh ya. Bae rozawira ya bayro galidera ba oya nada nebe gurif makala oni ni hasitola mo kubaloi biri-biri ra andre ba itaria ni tugas ke babo kubaloi biri-biri andre le bertanggung jawab ira sepenuhnya pokoknya la tema gazira la ohe manga bata nebe le peduli ira pakabaga dru da ma le peduli ira na mo fakena le gei mau tau ira nasona sugatua ba mahi bisa ai fada iyo pada ene kubalo sila sahi andre ma enoni ada gembala upahan andre ya la biar ke mana biri-biri ramu awa misa ba no mana lalau sahono yang artinya soba ariu la taro-taro gemana nano i biar ke mena biri-biri andre no manga ira bada bahasa la no ifegi-fegi mana i aga bergeu terserah mi sae nas misa dragami batana beania sore dania babena ifuli i oboloi
Padahal seorang gembala yang baik dia akan mengawasi. Bahkan dia akan selalu menuntun. Ifidra ke basi sabua nahia, basi sabua nahia. Maka ada ya zalua irama ina, nakubalo si sehi, famaterania sehi, si ofana iwa teroroga biri-biri andre, balai aya asugatua, teori ira, bae fada aboto badada biri-biri hani haso kaya ira, la ya biri-biri bamo babaya fenara nano ibe bairo, bala ila linia malarongo linia. Kemudian yo pada si suna basi tesavili mangabuli la rongo lira ba iregete o sabwa ira ba biri-biri be sino tohena. Inilah dampak baiknya. Da azalua nakubalo ada si sohi. Ya. Le ana sugatua biri-biri nia ataba biri-biri nia bahkan yo mekino pada la rongo linia. Alua variabo sasisohi saling mengenal. Tetapi kebalikan moroi ba gubalo silosohi gei iwa pada lelarongo linia afuo ba mo feke ba mate. Jadi daerah ama ina pada Roma lilo balangi Andre jelas-jelas ibe eva aboto badado Yesu bakara Farisai o bahirani ha Yehuda dan termasuk ita basi makhare bahwasanya Yesu Andre adalah nokubalo sisohi. Tidak ada gembala yang baik selain daripada Yesus itu sendiri. Hana masalah bawa belego no somegeno menyerahkan nyawanya. Itulah yang paling penting dan barangkali ya ita kubalo bagi neto Andre abua bawa malu ada. Ada pengorbanan. Pak Andre pada ene iwa Yesus jelas-jelas yo pada ene ya odo gubalo sisohi Andre. Bahkan iwa pada ene ya odo bawa duhe Andre. Maka sanara bawa duhe Andre same ema solulu fauri ni abara wa matera gubalo sisohi Andre Yesus ada ya salua. Faluha wa auri teorifi. Hadaya sedana ufaya makada bagi nato ada irama ina. Me Yesu gubalo sisohi. Maka aboto badada bada iwa khada ihada ke bang mae me Yesu ada no gubalo sisohi babai sai soba au bede khada hana Yesu ada me no gubalo sisohi ila iroroga ita ila ya soga soguna khada bai ila iefa ita fefu bangabale mududa. Maka hadaya zalua kami ami ngasidala ave moroi badana Palestina. Bahaya ita fefu ira ibu-ibu dan ya ita ira ama ina fefu. Nasonga bala zalua abula de baba aurida iwa bada Yesu banoku balo sisuhi. Ba menoku balo sisuhi ya batatu ila iroroge ita ila ya soga soguna kheda ifo dodongo lida ifo baba kheda lala besoba obudede walaupun butuh proses ada iwa batema mege ena esoba ebolo dede na legai fa ebolo dede heba kazo kubaloi baheki bani kubaloi batatu hadaya zalua fa abu de megeno fangiwa de megeno tatu alua bawa aurita ada pada irama ina me Yesu kubalo sisoki poin pertama ni faimagu mari mempercayakan kehidupan kita kepadanya dan jangan meragukan penyertaan Tuhan. Data lulu tato ngabauri da bakal balangi babai taong besitade vodorogenia ya ita. Si dua iwa badae menokubalo sisahi iya badata rongo linia badata falua hada iya ni waanya khada. Mari mendengarkan suara dan perintah Tuhan. Irama ina batalifus safefu.
Ya ita bagi no to andre gei itaria leba dede da pamododrongo liso ayang. Itaria baba mododrongo da taroma iloba langi. Tarongo mana bala ta falua iya. Asala no. Pokoknya ita rongo bafa malua ya iya lu. Istilahnya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Hena sozi obadangania. Baba matar ya ita baba lohe ya ita bazi soki. Maka pada ene iwa abai tatiba ke da tao mana fefa da iya ni wa emanya kheda. Tao ga makhota andre khania. Tabe e badada dalinya andre melala ni tuturunya kheda. No lala satule balala sisoi. Jadi mari mendengarkan suara Tuhan. Si mana ge ya da irama ina ya ita baba atau balik kubalo. Yesu noto bali ya kubalo si sehi kheda bano ibali ya duma kheda. Maka ya ita mane mau ada ge noto bali kubalo. Kubalo ita baba enoni so aya. Hena pendeta ita, hena satuana kiriso ita, hena keta komisi ita, hena bapanitia so ita, bagofu hezo so, bakeluarga, ya ita adalah kubalo. Maka baba atau balida kubalo, noi bedu masih sehi Yesu. Iwa muataga gamua talo walangi anda namania, irega ada ni memangnya badae, bano ifo dodongo khenya amania, bano yo masih amania, hebi sa ita go. Baba atau bali da kubalo. Alai na hato bali enoni dalam arti megenoyo badai gembala upahan. Pokoknya wei motei rao enoni. Masalah halewa famalua ya iya lebat itu. Ada danya kadang niha nanoto bali ya enoni lei oi kededenya famalua ya iya. Libe badadania dali ni gauni halewa da bahkan kadang da libu nai ilah daya halewa dia. Apalagi kita keluarga, kadang orang tua dalam menjadi gembala. Itaria leto balik kubalo sisoi. Iwa kenononia inogu. Bailau dae. Bailau lau koi. Inogu. Bai o ni lau da sisa apa ya mana sama saba ifalu-falu. Tidak menjadi gembala yang baik, baik ayah maupun seorang ibu. Jadi kita harus menjadi gembala yang baik, memiliki karakter yang baik sehingga irauno dagoi la ilala o bala tengah ni fefu ni falu ada. Berseremi we itah rauno da. Baik bisa nano retak zeremi. Apalagi nano tauna zeremi. Lebaga zikhalanya pamaikinia. Demikian juga anak-anak ketika dia melihat cermin itu bersih. Cermin itu utuh. Maka pasti buah itu tidak jauh jatuh dari pohonnya. Baik. Ketika pokoknya pohonnya telah menghasilkan buah yang baik. Si managi rama ina bani kubaloi bagi noto Andre. Harus gei ta angere gesi bai. He bisa gamuata biri-biri bagi noto dae. Noa megeno so biri-biri solo olo so ge biri-biri silem olo. Ya. Maka biri-biri solo olo are pasti sohi. Falu kaya ba dada, falu kaya ba auri. Na bagi noto Andre itaria rauno da goi. Bani kubaloi da banomo lebih la o olita. Tawa kerasa buah lelarong. Dali fatelu kali fulu kali abena larong. Kadang pun dali buah lida abena mosawa. Ya, fabe ita mefena imane-mane sei satu ama mefena habo sa i be mana kia rengo-rengonya ada. Banu abu toba, dededa. Irau mana yang mau pakai bahasa apapun mereka kadang tidak mengerti. Na fau besi agak bena, na ebu alida ya abena.
Jadi rama ina, ya ita guys itu bali roroga fuma biri-biri, kita yang adalah anak-anak Tuhan, yang mari juga menjadi anak yang suka dengar-dengaran, yang penurut, yang patuh kepada orang tua, sehingga kita menjadi anak-anak yang baik. Simana gai ita bara matara lo balangi ena eta oli lo balangi baba aurida bata falua somasi lo balangi. Tera-tera sai rama ina na faluka ita hobu-hobu so aya. Babu ita oli fuga ku balota. Kadang wuni hamani mahari na no faluka ia ba hobu de sai ba oli fu ya ku balonia. Ya. Kubalo si sehi sino mamualaga hada ia balu saai batu dunia. Jangan lupa diri. Kita harus menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Maka tetaplah bersyukur kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Amin. Na nota falu ada bataroma ilo palangi basi faudu batu home genoni faema rangasi dalawe. Faluka bawa haudade soba hasabua ba aroba mati ba fanetena ba kesoaya. Sakali tawa khada Yesu no kubalo sisahi badamai ita talulu ba auri to bali amaterewa Yesu kubalo sisahi andra. Ya itolo ita soaya ba imane khada nitane badede. Yehova kubalogu le ambedrao hada ia edronga lida. Yehova kubalogu le ambedrao hada ia. Mengadu ita. Sawagala soaya lima sino faema khema. No ebotohi badadema wasiduhu ya uga no kubalo sisahi bawa aurima. Bame no kubalo sisahi ra uga khema. Bala ni reima ya aga. Sabala itu turu khemalala satula. Ba asoga gai fefu ngabala soku na khema. Tolo draga fal draga fefu bangabale no duma irege nota fal draga fefu bangabale hada ia pamakau basi tuhu aroba mati mabakhe anda soaya fatenge ge hawa anda ni amoni sanoloni ya aga baba ngani lima anda sisahi balame dramane baba ngamuataga ya ia balala auri masirama irege tola mafatauto ya tedema batola mafalua ya balalava aurima. Heya aga sinotobali biri-biri adrheu rorogefeu. Balame ramanaga soaya ya aga baba atobali kubalo. He bagosali. Bahega ibabo gapatema zamusana aga. Baheba kenaba maniha. Irege faluha wa haudede. Ba faluha wa muso dede. Abe bahasabua. Sawagala lima ande sino marongo badi me Yesu no mangadrega ya duhu. Esoya baru Itafefu. Tafau gelida baba maduhua famati ni hakeriso endonga lida. Ya mamati kulwalahi amasil ambu fabulu sombe banwasiawa abudanu. Ya mamati ke Yesu keriso soaya ya ita. Ono walahi siasa Musa. Ni tema dengan Maria kegehan yang meniru. Ono no ala ia, no managu ia baru mawa finu piatu. No te forefa ia, mate balako. No ia bambanuanya to. No moso ia mulai bangai mate. Meno yuji terumalu. No manahai ia,
Moi basoruko, dumadao bagang lulu walangi ama sile ama fabulu. Yo tarai dau, mangabuli ia dania, babangu punya sawi ama silomate. Ya oma mati kegehan ami, bau fati asambang banguan ami. Fe punya keriso, fabo sani ami. Bafame fahore, bafe monso moto mate, bafa awi sila aitu. Ya du muda dao zato. Ya daí tá fuli tá passau zinuna fasambata kelobalangi ni olohesi komisi perempuan.
Ia dae ang umbakata bambanua ni hakeriso ni faema majelis. Badai Majelis BNKP Jemaat Jakarta maobay ami fefu ya ahobu. Ya ahobu luo bangandre ni endrongage bazi sagere ulidana. Ya ahobu luo baneretede ngasi ndra alabe BNKP si 50 awalu baya ahobu luo baneretede ngasin ralabe BNKP Jakarta si 50 aeno. Bamendua mana ya ahobu luo baneretede wa atumbu Ibu Kartini. Ya sebuah tede ita be amai baba sumangeta kezoaya ma ke Andre terateran ratalifusema sabe namai bagosali Andre awen ratalifusema si sobanomo zama sana. Ni denada babangun rasida bababanunoda lo balangi bazima ke Andre ya tobali de la hobu bafangaro bamatida kezoaya. Sangai halewe bamigu dolawalu bawasi Eva 2 ngahene a 20 a Eva bezi siwa sahulewongi. Huo sebua pendeta Adieli Laia STH agende satua ni hakeriso amasira zebua. Li ni ogunae bahasa Indonesia inete wamaane tefalua baluo zumaha bezi fitu tane owi banahia gosali Andre. Sangai halewe ba komisi pelayanan anak migu dolawalu bawasi Eva 2 ngahene dola Eva bezi siwa sahulewongi tola tafaigi bangenoli gangombakata Andre iotarai batita irugi remaja. Sangai halewe bapos pelayanan BNKP Yogyakarta Jemaat Jakarta Resort 45 migu dolawalu bawasi Eva 2 ngahene 20 a Eva bezi feledelu ma bezi sara wa alawaluo. Huo sebua satuane keriso Adilina Nduru STH sangai agende Rita Purnamasari Gule. Angombakata bambanuania keriso tanebeenia sifefena moroi bakomisi remaja dan pemuda. Mumbakae wa kegiatan olahraga badminton komisi remaja ba pemuda tefalua bangaluo migu dolawalum bawasi Eva 2 ngahene a 20 a Eva bezi telu tane owi bagor lapangan bulok Kelapa Gading. Mutetena fefun roton-roto komisi remaja ba pemuda si terotede babefau balala halewe Andre. Angombakata Andre no salahi zura hogauni. Komisi Perempuan mufuli mengombakae kegiatan lomba baca indah Alkitab mafombaso tarumali lobalangi baliniha ero lingkungan ni olohesi Komisi Perempuan tefalua maehe Andre migu dolasara bawasi Eva 2 ngahene 20 a Eva te asivai ibadah bamutohuge dania famalua perayaan lu baneretede ni olohesi Komisi Perempuan mutetena fefu warga jemaat
si terou tede wefau balala haleu Andre bale meita bairo moroi bagosali Andre. Komisi Lansia muombakae sekolah bangandre Komisi Lansia te falua bangaluo migu dola walu bawasi efa dua ngahene a 20 efa aifa te asibai ibadah baruang ibadah BNKP Jemaat Jakarta. Sangai arenua angernua Ibu Pendeta Lelis Serjalin Harefa STH basito bali tuho ya ia dae bernyanyilah bagi Tuhan sebab ia baik. Mutetena fefun doton-doto Komisi Lansia si terautede befau bazekola bangandre Andre angombakata Andre no salahi zura wogauni. Komisi Pembinaan dan Pendidikan mufuli muombakae kegiatan Komisi Pembinaan dan Pendidikan tentang program pelatihan prokantor tefalua bangaluo 1 dola fitu bawasi efa 2 ngahene a 20 efa balantai telu gedung Yafet BNKP Jemaat Jakarta. Mutetena fefun doto-doto sino tefasura etei si terotede wefau balala halewe Andre angombakata Andre no salahi zura wogauni. Lingkungan Sara mufuli muombakae sekolah bangandre lingkungan Sara babongambate ama ina Alfian Warubu tefalua bangaluo 1 dola fitu bawasi efa 2 ngahene adola efa bezi efa Tanah Owi baruang Nehemia BNKP Jemaat Jakarta. Sangai arengai renua Ibu Pendeta Lelis Serjalin Harefa STH mutetena fefun doton-doto lingkungan Sara si terutede wefau bazekola bangandre Andre angombakata Andre no salahi zura wogauni. Lingkungan telu mufuli muombakae sekolah bangandre lingkungan telu tefalua babongambate ama ina berlian hia bangaluo 1 dola fitu bawasi efa 2 ngahene 20 efa bezi efa Tanah Owi mutetena fefun doton-doto lingkungan telu si terutede wefau bazekola bangandre Andre angombakata Andre no salahi zura wogauni. Lingkungan efa muombakae sekolah bangandre lingkungan efa babongambate ama ina Yovita Harefa tefalua bangaluo Rabu Sara bawasi 5 2 ngahene 20 efa bezi Felezara wa alawaluo baruang Nehemia BNKP Jemaat Jakarta. Sangai angerenua Bapak Pendeta Adielila ia STH mutetena fefun doton-doto lingkungan efa si terotede wefau bazekola bangandre Andre angombakata Andre no salahi zura wogauni. Kunjungan kasih sosialisasi tabur tuai sukacita. Modane-dane moroi bazura panitia pelaksana tabur tuai sukacita BNKP Jemaat Marturia Bekasi nomor 55 garing PAN PTTS garing MRT BKS garing telu Romawi garing dola efa ba tanggal felewitu bawasi efa 2 ngahene a 20 efa perihal kunjungan kasih sosialisasi tabur tuai sukacita. Andre beredae muombakae wabangaluo migu dola walu bawasi efa 2000 2 ngahene 20 efa tefalua sosialisasi moroi bapanitia pelaksana tabur tuai sukacita BNKP Jemaat Marturia Bekasi bate oloi fasembata ni fasaufena. Aine data ohe zumange fasembata si fau fa umusodede wanundeheni halewe kelowalangi. Wawa wasembata yotarai Felen rua bawasi efa 2 ngahene adola efa
irugi feleziwa bawasi efa dua ngahene a 20 a efa. Ni tema faebua dola 1 juta 200 a dola 7.000 a 300 a feledelu rupiah. Ni kaluake faebua felezara juta 200 a 7.000 a 200 a 20 rupiah. Saldo faebua 200 awalu juta otu a 15.000 500 awalu 2 rupiah 20 sen. Badai Majelis Jemaat BNKP Jakarta maanda sahwagele hera talifuse sino mama ema sumange fasembata ya site dodo wa omasi lowalangi hera talifuse maafefu bahalewe bababongambata. Sanaretede luo wa atumbu yotarai fele 5 bawasi efa irugi dola sara bawasi efa 2 ngahene a 20 a efa faato fele waluniha. Badai majelis ya ahobu wanaretede luo wa atumbu ya ifahobu ami lobalangi. Ni baso seroma bazi samigu faara tola tabaso heba zahulabongi baheba zibongi so bagangombakata Andre. Sakalite abai ibadah Andre balee fatabetabe ita ta iaga nahia gosali Andre baba nohuge acara perayaan Komisi Perempuan. Uwai tafefu Yahoo. Manunaita moroi bambuku zinuna numero 200 alfablawalu ayatisara badua na faunda uge kegu Yesu. Iada mangandre ita salahinda alave bai sagere ulidana ni fagema-gema. Hello malangi satule fahobuan raaga tobali sanuriaiga faatule ba faaduhu. Pokai harema irege tolama ila fefu hadaia simane ni ilama. Bare onraga bazila sehi fege ba faafege dede ba folau balu. Manganda daga salahin ralawe sila manema famahal ba sekolah. Si managa indra alawe ni fakau abu zinumana ber pamakau ni taugera. Manganda daga ena eso halewe bagosali si fau famareta la angiraiga hevi salala ena la sedana hasi sehi ira alawe. Tolo daga ena muhede daga mau gunambu ala geheha bane henehe ma babanoloni ni habe. Fataran daga balala ba auri si sehi meda te kau ni daga. Heso aya baniha silenahia
Beranono Yesu Keriso sinoto bali ono ni moloi ia moroi bazamunu ya ia bambeti leheba. No ila bauri niha soloi silanahia ya uga si faukera. Tolo ira bagi nete ogami dedera bana te fakau kera erara tuturu kera lala baku baloi banaha sahono dedera. Bokai dede zane maa soloi silanahia ina elafonahia ira fatera dede sodania baba mareta ina elasoga saguna baniha soloi silanahia fatera daaga baba auri sisahi menote kauni daaga eso aya ya uga gome saroba khema no faun raga babon roa fauri mabakhe mangandega salah ini hasil nahia sino aga dudu nomo bere basubeta awa zigana mola ba faruru dana abalanda soalewe ba manolo sigana famakau bere basubeta ba Palestina awa banahia be fatara ndaga baba auri sisahi menote kauni draga eso aya lo balangi satule mangada daga salain ra anonima ena atobali asambua si mana ya uga kenama hasambua faun ra anonima baba malua satula fa tua baba malua fa omasi hewa ai fehede fa auri ba fangandre fa be fa obu amban au fefu abon ra alabe sila farai gofu hezanahia wanuriaiga turia somusodede fatara ndaga baba auri sisahi menote kauni ndaga musisio itafefu mangandra ita ma tohuga mangandra badai masoaya bamanda sawagala ginata sinotega khema noto lama falua khuwa sumangeta basima khandre di dunia ngasih dalawe ma Komisi Perempuan Berjemaat BNKP Jakarta ya iya bawa malua ibadah HDS Baiza soaya omuso dedema menote hege ke magina to sisokiande irege noto lama fododongo lima balam edamane noto la malulu ba auri boto no soma to bali sumangeu babaloga de deu ke masoaya na so ngabale zala ola lewa ni faluama ba tara bangabale bu abutama do ba tua do ba sarade de kema balam edamane aro ba matima ba manetena ba kheu ena lete mulen raga wano soine umasieu raga baba nuau ni filiu si managa iso aya mangada daga salai Komisi Perempuan ba Jemaat Jakarta ba lemeda managa ba jisagere ulidana ya uga so aya sanoloni samekhe rata de satua ba silete bulan da uga babodroga ya ira fefu ngabale noro de rasifaluha ira ena berebeke baina berebolohi bala mera mana ngawale gakau la baba ngawale mo ambeta so guna mahege bangawale mo amua ta so yo mo batana benia ya uga swaya saudara ndara tedera baya uga sille mamale mame khara bua ke ha andre irege le farai ira baba nuno ya uga bahasa mbale dedera baya uga ni sonora baba aurira lemeda mana ya aga mengada daga selai Komisi Perempuan Jemaat Jakarta tolo daga osabada de osabaza drama bahwa ada pengurus banu malu badra anggota ina fefu ngabala ada ia kegiatan ni faluama baya te falua ia faudu baso masida uga lemeda mana sino bertugas si basi makho andre ya uga nana watu abana ba abale khara ya uga zanulani khara sisahi nana hobo masaya irege lema male gay lasunon ra uga balala wa aurira seroma si mana gina dania mafalua perayaan hari ulang tahun tolong daga soaya ena moroi kay babanara tedema ulang tahun berdirinya Komisi Perempuan di tingkat sinodal balamena maneke maba BNKP Jakarta bayasi dudru si tedau draga baba mati baina fefu ngabala kegiatan ni faluama ya lema male soaya ma oi ke dedema baba malua ya iya basi fau ndaga ina mo adu ndaga bagu talua banuau
baleme romana to bali draga duma bago taluang na vema to bali draga ira alawe sanga tau filo malangi ira alawe si sehi buah-buah ba ira alawe si sofa atua-atua si mana manganda kiraga soaya selain banuau sofeke itartede masa tua ma bapa Marisda basi managay bapa ama Devi bahegay bapa ama Hans bahegi onoma Adriel moroi balingkungan ene fawu soaya ya uga fada bekera ya uga undasi ira fazawa danga wiawara ba fefu dalu-dalu ni ara ba ya te fawu babotora ba feke sigana ya ira ba di mo Yesu ya tola te fadehe mangada daga selain banongnya keriso si ulang tahun baru miku ade yau gagai soaya sa me kera fabel si boho ba sa me fana unoso kera begi kera wa atua ena gai lema malemale soaya lalu wauri rato bali sumangeu ba itugo ahato ira baheu mangada daga selain da satua masino numalan refi malansia do agai soaya manetena va faro de baba mati beher agai babel andeke ba fefu ginga baleweh akau la sifaluka ira baya uga saudara tedera baya uga sama dehe fehera ira no masino mo laga ke mama fefu fahobu ira gai soaya ya to bali ira nga ete samati baya to bali ira enoni soaya lumira mana bawa to bali maya aga kubalo satua fahobu ada aga ena uma ilama be duma sisehi bakadonoma ma ilama ohe dangara basi sehi ba ma ilama fahal ira basi sehi irege fefu dono masoaya ba to bali ono masi kholobalangi ba ono masi bana maniha kulidana fa bali daga basi batata soaya mangabuli daga banahiam ai abo mabalala ai fasau daga banomoma ya ega ngadrewa dedema dama faema badi Yesu keriso sino mamahal ya aga babanganda soaya edong alima he amake masiso basaruko ya te amoni ede ya to bali banwal frefuniha ya iter so masida uga hule basarugo ya simanaga ibakulidana masirugi ma be mama andre bae fa ma ora masimane fange faem sala Boy ohe daga babanan raiga efa ega me auga zamatera ban basu abala irugi sulah itu ya mianga buli si fau dede ya to bali ami sama duhu keriso basa na ole baba sendata bahor basa rotede baba netena fa auri sulah itu bami tema hobu lobalangi ya mu famu ami lomalangi ya mu rorog ami ya mu fahaga babanya kami ya mu ebua adanya kami ya mu falemba haranya kami ba ya mu be kami wa haudede yo tarai basi ma khande irugi basil ahetu ya duhu Yaduhu Yahobu maunya jangan bubar langsung iya langsung diumumkan aja kan lagi Shalom kepada seluruh jemaat BNKP Jakarta, kami harapkan tidak ada bersalam-salaman di pintu ya. Kita tetap di ruangan ini karena kita akan mengadakan lomba.
lomba baca Alkitab. Jadi kita tidak ada salaman di pintu ya. Kita tetap duduk di ruangan ini. Terima kasih. Dan setelah itu nanti ada perayaan hari ulang tahun Komisi Perempuan. Jadi kami harapkan kita jangan pulang dulu ya. Kita tetap di dalam ruangan ini. Terima kasih. Cek, ya, untuk ibu-ibu Komisi Perempuan agar jangan meninggalkan ruangan, kita foto bersama dulu. Kita foto bersama sekarang. Khawatirnya nanti kita pada bubar, jadi kita belum ada foto. Setelah foto bersama, kita langsung lomba membaca indah Alkitab kepada seluruh peserta dari masing-masing lingkungan agar bersama. Ayo ibu-ibu koper, semua ibu-ibu Komisi Perempuan, agar ke depan kita foto bersama. Foto bersama. Foto bersama.